Katkum naga kubor Union of Catholic Asian News UCA kebala penmi aga kanyo triu jemang araja arpulai. Laong bala syak kem perangut kinong ilam nyam Bashir Rahim kuntub uwe pastor lembat kakurim jengu Hanaran State jong kajela Uttar Pradesh. Hadin bagawai ka kentai kebala tip kerteng kum ka Sunita Arora kelalek ban ujor ejahar rahmat ki pulit men ha khasau turik mentau benai. Ya we pastor bala tip kerteng kum u Ibrahim Thomas rengkat kakurim jengu ka kerteng kariwa bat ka Babita Thakur nagadau pakilai lap ia jingai keren sepang jingai Kristen ke belong Persya ia jingai Hindu bat ka pelalong aingru aha kate ka jela ban penkelanyam ka Sunita Arora kadai kanong yalam nyam Bashir Rahim kanyam Hindu bat ha kaju ka por kadai ru ka dekat ka parti BJP katkum ka jingyo jingtip lengba ki report lai thu ba Sunita kelabu da jing ujor ejahar hakmat ki pulit da ka boong bakala syak khot apo ka beauty parlor badan sendak ka ying jong kahi kata ka parlor lapanyai da ka Babita Thakur Pastor Thomas bat laga kurim kidang ai jingkren lane yelap nyam bat kawai ka kenhun badan lang hakta hajan parlor ka Arora kala kuburu ba marsinyo i ya jingjia kala ligut wot sya kinong yelam nyam jongka ban yethu ya kane bat simru karai kumno ban le ya kini ki bala sya kem Uminakshi Singh uwe ni kinong Tremon Sobha kum Kristen hapo ki imlang kasalang hapawla ai jingkren bat ka UCA News bulaong ba kumbalai ngut ki Kristen kila sya kem dang man hakasing ublei ka bala deb Minakshi Singh rengkar bat legal tim ke kenhun jungu kini lek karbala banyo jamin na jing bisar kenang banyo pelaj no yaki. Minakshi Singh ubadeiru kumu General Secretary ka Unity in Composition ka kenhun le isnei hapo ka Uttar Pradesh. Katkum na ki report na Time of India Deputy Commissioner jangka Polis Ghaziabad loong ba ka jing toket yakini kibla syakem kadang ya isyakmat. Katkum ka Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversation of Religion Acts Hajar Arpuway. Hakaba kanai ka ain kala khang Persya khamtam yaki kenhun Kristen ban penkelanyam yaki Hindu saganyam Kristen. Kajing don kanai ka ain hapo kate gejela kapanyo mesim sibon bah khamtam yaki Hindu bakin kem berujur FIR haki pulit yaki Kristen kiba Persyang ban penkelanyam yaki Hindu.